Magandang buhay, mabuting tao. O yan po ima, gagawa ya pong bulagta. So naano pong sangkap keng bulagta? Naano pong sangkap? Ayan, so atin tamo po kening lakatan. Dinina na pong asin mother. Kay bat, ari ni ko rin bulong saging. Ayan. Yan po yung gawa ng albentaya po na pong gawa na. So, ita pong pangas kas na malinis na yan. So, naglagay pong abyos si mga kaibot. Binalot na po king bulong saging. So, ini po. Ayan, tapos. Ayan, kaya rin na pong lege king bulong saging. Paris daw po, kaibot. Italy da po. Kaibat da pong metali. Ay, luto da no po. Makanya la po itsura ring bulagta. Yan. Kendala po ilaga ring bulagta kay bot. Ayan, dinanda pong itang pekakatawan ng sagi na po itang bulong saging kay bat dapok do po ring yaring o metaling piparis bulagta. Ayan. So makanya niya po kanya. Bakit atin la pong makanyan at siya pinando pong bulong saging. Ang kanita po, madulok. Ayan. Lututa na po. Kaibot. Aren po ring. Ayan. Aren po ring. Bulagta. So, atin na po. Atin na po danom. Ayan. Kaibot. So, dinina na pong plastic ma. Para no ka rin yung plastic ma. Ita po. Dindami po. Bakanta po ano, agad la pong mabilis la pong maluto. Agad la pong masagila pong maluto niya. Atin la pong. Panayan ta na lang mo pong maluto. Takpanta mo po. Aureli na po rin kaya katamang finished product. Suman bulagta. Yan, i-mother po, ima po, imigluto at migsadya. Yan, suman. Suman bulagta. Suman bulagta.